Levo! Vai, Thatcher. Bu da değil ya. Kada te poteže šli, imamo pa vaje. Našli sem in rekel, kako bi mi dobili ena parcela za štrik. Ej, da tam ga si za, malo, kaj smo vedeli to. To je za spolno. Ja, to je že mesto, če smo za stol za to. Se to vidi, da imajo pa vede, da bi pa videli. Vse to. To je bilo, ko sem se enkrat prijavil, oziroma protesti, da smo ne znam, mislim, da sam drugo. Vredno je bilo poskusati. Ja. Zdaj ne vidim, da je taj del, da je to aktivnost, da se mi pokaže ena del. Možda ga sam tista, Miloš Kikilkič, enkrat napisal kritiko za dvorano.